E kublai ye pi waro ki pralok ki wasnyau suk uya ap ye ki kubor haikten penar, tenne kasngi ki kubor wakwa open snyau chapi wa Chah Thok ka Lok Sabha MP waman le kam ka leader ka TMC ha ki bru thok hei e dawai tika. Te chwa usdang chiki kubor kam open kan mo ye pi snyau bhai subscribe your new channel we ngat how to bell khnang wa yo pten cho cho pi yo iki kubor. Te ton sdang chiki kubor. Ka Lok Sabha MP waman le ka leader yong ka Trinamool Congress Party ne ka party TMC waman le kam ka actress wati pertuit kam ka Mimi Chakraborty nin kasngi dakhana ko wa Chah Thok ne cha yalam bakla ko ha uwa etika namo vaccine drive ha ka new market area yong ka Kolkata da ongko wa da cha penbek ko ha uwi ubru uwa kam ne ak kam u IAS officer uwa ong wapen lai u ya ka special drive ya ki transgender mood kam ki gay ne kam ki hijra kam ki tomboy te wa ki special able person mood kam ki bru wa em jingduna mo kam ki watko kam tu te da karpat o ya ka Mimi Chakraborty u em lang waki ha ka te ka vaccination program kam ka chief guest kate ka vaccination camp dapan man ki yaka hei pertuit yong ka Kolkata Municipal Corporation KMC ha kasba area ha South Kolkata ha katu kasngi Tuesday mto do icha penbek kole cho kate ka Mimi Chakraborty dachim ko ya ka first dose yong ka Covishield tika ha kate ka camp wakhut snyau bha ki ya ka kam ka chief case dakhut ki ya kate ka MP kam kadak woken tu ya ki pajba ki wahap hapo kate ka transgender community kam ki gay ki hijra wa ki physical handicap ki bru watko wo wan ki chakmat wo yachim ya kate katika claim MER katen yo punduna nei pors mat ka khniang covid-19 chirup wa ka Mimi Chakraborty DM kam wa arspa sanphau ngut ki bru ki wadaya chim ya kate katika ha kasngi Tuesday kate ka actress dasdang ko uphala hadin wada yu ko wam em open em kam ki ya ki Aadhaar card hei por wa register ki ha u Cowin app neite idaw em u receive ki ya ka message na mo ki SMS ha ki phone yong ki hadin wada dep register ki ya ute ubru uwathok dakem ki ya o we da tip pertut ya o kam u deban jan dep dapan man u ya kate ka vaccination drive dei wa ak o kam u commissioner ka Kolkata Corporation ha ikardan IAS dakem ki ya o hadin wa dapan tip kate ka actress cha ki police kate ka actress dasdang ko usubasi ya kite ki bru hadin wa upoy message chaka heiwa da dep ko u inject le wei da kali ko le chaphang ka certificate dep chim tika tangwa da ong ki yaka uyo ko hadin arle kanta hadin naite da pha tho jingtip kate ka actress na kinong kre yongka wei da chemki waro kite ki bru waya chim tika ha kate ka kem mem uwi wetle uwayo yaka message ne SMS wada dep inject ki wei uwi wetle wayo yaka certificate dep inject te dasnyau tho ko wada em yire chawalai te dapan tip ko cha ki police te da kem ki police ya ute unong pelai ya kate ka kem hei por wapan sakhiat ya kate ka jingjia waro ka Mimi da ongko wada rai ko ulai cha kate ka program nei bha wapan lai ki yaka hei thmu wo yarab ya ki bru waduna hakamet kale chimet da chimko ya kate katika yopen chlor ya ki bru wo wan chaprang wo yachim ya kate katika tangwa datip ko wa Chah Thok ko hadin wa upoy message saka hadin wa da dep ko wo chim tika wei kate kinong pelai da ongki wopen po ya ki certificate dep chim tika chayung yongka dasnyau ko wasma thok te da pentip ko cha ki police te da kem ki ya o wei da kem ki le ya ka ID thok yong o ka kari rong blue wei da tho tre ki police wa nei won yo o ya ki arspa klongkhian ki dawai tika covid-19 wei hei tho jingtip ki da chem ki le wa da dep o open lai kam kati ka program ya ki nong ya ne ki driver kari le kjat hasonapur ha kasngi wa da dep
daman iwa serious haduk kate wedayale ki utho jingtip yeithmu yong o chalendet wopen man yakam kite ki program daong u senior police officer tedo kini don hi kwa open snyao chapi e khublai phi boro snyao bhai subscribe your new channel khanang wa yop ten cho phi yo iki khubor khublai chiboni pi sngi wasuk comment ni phi boro